Hey, game namhlanje mina ngibona ilula kakhulu njengami nje bengithi ngithi stadium kwakumanje sengiyadanseka ngoba leti thathambe ngithi ngizobuka ngidlala nato ndibuka tingekho fit for mina angisana competition mina kuNetbank sengithi competition kwami nje ukuthi nyalo ngihlale nje ngirelax bafana badlale ngendlela bafana udlala ngakhona ngoba lokukhona vele iwin imagula si5+ lato bakhona. Ukhuluma ngetitha baba, sitshela usititha usho bobani? Titha naba laba le Pitori labaphumile baphumele bahlaba gogo le stadium balele khona le manje bahlulekile vele ngoba labo gogo bebasebenza ground ebusuku bonke isizwe sami Sundowns kulamalanga angisana competition bathi Bank se scam ngoba sekusele mina ngedwane manje so ngoba kusele mina ngedwane sengidonda nje ngifuna kwenta ngakhona thina ngize ngofika ku final i-final I'm sure ukuthi ngikhombe Cape Town. Amagama uyaconfirm ukuthi indlela yakho iseyivulekile. Indlela yebivuleka kwakutsala ngoba bathukile yesabisa isandla sebalekile ngicela ngibuke Sundowns babokhona batshele ukuthi abaye kuNetbank bovula ama bank account kuNetbank sobafakela imali for free emabhakani ngoba le mali seyigcwele sakhona ingene emabhankini ethu. Okay, no siyabonga ngabe sokho. Thanks ekubani. Sibonga kakhulu.